Somo la kwanza mrengo wa 10 Daudi anang'alaga Goliathi. Vikara wa Filisiti makunzumanya majeshi gao kwa soko. Kuko Juda tayari kuheha. Akipiga kambi Efesi Damimu. Kaika ya soko na Azeka. Sauli na Israeli makunzumanyika. Na makipiga kambi ndani ya Deteraela. Na makizipanga kuheha na Filisiti. Wa Filisiti maima zulu za mrima upande mwenga. Na Israeli makima zulu za mrima upande wa hiri. Na hoka ika yao hakikalaha na deti. Hachambula mtu mwenga shujaa jomu. Kulaka za kambi ya Filisiti. Shujaa yu wera nifa Goliathi. Wakulaga ati. Goliathi wera na kimo cha heremi tashahu. Na wera zavala kofi ya rangandu na katini. Wera zavala kisibao cha ngandu. Cha uzi wa shekele 1500. Maguluni mwako wera zavala mabamba gangandu. Na wera zeka fumora ngandu kituroni mwakwe. Muhi wa fumore were uhere chuma cha mfumi wa nguo. Na taya kwakwe ya chuma were ina uzi wa shekeli magana mahandahu. Msukuli wangaoye umutangulia. Mtu yu Goliathi warungarara na kigapigira lonzo majeshi ga Israeli na kuamba vije nzirefu hehe vije minasimu Filisiti na nikamu aho mikia Sauli bai sagulani mtu mwenga nitaramukire kala ya mtanda nipiga na analage susufu ndakalatini zenu ila kala ndamshinda na nungalage ndakalatini zehu ufuhumikire goni ya Mfilisiti akiamba vivirala na gahukana goma jeshi ga Israeli nimpani mtu nipigane naye bai Sauli na Israeli osimara hosikira maneno gago ga Mfilisiti mangirwa ni woga na makibuzika. Vikara Daudi were ni mwana wa Jese mwa Efurata kula Bethlehemu kaiza nchi ya Juda. Jese were ana ya kilume na nyakati za utawala wa Sauli Jese were zatumika na were ni mtwaje vuha kaiza atu. Wanakula hawa Jese were mamutu wa Sauli kuko vihani. Majina ga were ni gaga mwana mshere were ni Eliabu waherore ni Abinadabu na yewa hahu wakikala ni Shama. Daudi were ndo kijanda. Bayari ya hahu mare ukala ndo akulu mamutu wa Sauli. Ila Daudi ya kawaida yake were kenda kwa Sauli wonyaka uyo kuzarisa ngonzi za babaye ko Bethlehemu. Vikara yuyehu Mfilisiti were akazaima kimbere kila siku. Mazeshana ziloni na yewahenda visho kwa muda wa siku 40. Vikara Jese akimwamba mwanawe Daudi akiamba haya vikara hirikiro nduguzo efa ya mtselo wa kukalanga na imi kahe 10 ere na chokwa nduguzo kukambini pia enda nazi jibini 10 ukampe iye komanda wacho kikosi cha kwao endo kamanye uzima nduguzo nonire here ujumbe wa hakika kula kwao aoma haungana Sauli no analume wa Israeli kaiza Deteraela manahea na Filisiti. Kunaza chana mazacha Daudi wauka akihalaro badra ngonzi akirichira murisa akivihala viriahu vitarisho lagizo ni Jese babaye achenda najo ndeye vivi hata kambini wakatamba ware jeshi rinauka kwenda heha kondo kuno rinapiga lonzo lwa viha baima jeshi ga Israeli na ga Filisiti gakizipanga kulolana. Daudi akivihalajo vitu je akimpa mtunzi wa vitu gonyaki kota malo achenda ho majeshini na akialamusa nduguze bero wakalando hakuna nani nao yo Goliathi Mfilisiti ariyekala ni shujaa kula agati akimbola mbere za goma jeshi ga Kifilisiti na akihukana herari shokala mazoerage na Daudi akigasikira gaga atosa Israeli marho mwana yehu mutu mangirwa ni woga jomu akichimbira vikara wa Israeli ure ni kunena makamba viti mnaona jo ambulasho kwenda yuno mtu kila wakati akimbola na huka na Israeli baye mtande ngalaga mtu yahu ye mtawala namba kukala andampa utajiri munji kiza andamloza mwanawe na adamna ababaye kamandari hakodi Daudi akauza watu maro kalama imire hehe naye akiamba vite mtande ngalaga Mfilisiti yuno na kwa usireza ya ibui andahendwaje kwani yuno Mfilisiti azieta hiro ni hanisana hata agahuka na majeshi ga mlungu ariye moyo baye makuyira magareho amarego kalama kinena makamba vision ndijo hendero mtande ya mwalaga vikara Eliabu mkulu wa Daudi aroho msikira Daudi ananena no watu wamusukirirwa akimwamba zarafani noni kuno ko kabadhi kangonzi konyika zakarichirahani na kimanya cho kiburisha kwako na uiwa moyowo mala uzataramuka kuku uzololere kondo tu basi Daudi akiamba kwani zakosani mino kwani sijimhata kuuza swali
Kunya Daudi akimgalukira mtu mwingine na akimuza swali rirovisha na watu makimuzigiza zasho ya chaho vikara garao maneno aligokala ye Daudi anaganena gasikirwa na tusema kumwambira Sauli na Sauli kumamtaka nguhe Daudi roho kuza kumwambira Sauli kana cha mtu kubandika moyo otu ayu Mfilisiti mimi humikio ndakwenda nikapigane naye Sauli akimwamba uwo kudima kumbola na kupigana Mfilisiti yuyu maana uwo muhohotu na yuyo haza kala akipigana vya hangu utanawe ila Daudi akimwamba Sauli humikia zakala kirisa ngonzi za babaye wakataro kuza simba hedudubu na kugwira ngonzi wa badhini mnore nikamtua nikampiga na kokola yo ngonzi kula mlomoni mwakwe akini galukira ore nikamugwira choki revuche na kumpiga nikamwalaga muhumikio walaga simba na dubu na Mfilisiti asiyetahirwa andakala here mwenga wa ao nyama ao wakukala zaga hukana majeshi ga mlungu areye moyo Daudi akaendelea kunena kiamba ye Bwana rieno okola kula kaiza kombe za simba na kombe za dubu andana kula kaiza mikono ya Mfilisiti yoyo Sauli akamwamba Daudi haya enda na Bwana na akalahaunga nawe ndo Sauli akamfika Daudi nguo za via akamfika kofia ra ng'andu kichwani na kiza akamfika kizibao cha ng'andu Daudi akala mushuka Sauli akudunga mumo chununi na kwako gonya kijiza kunenda maana wera kanza vijeza bole vijo Daudi akiamba vitu vivi besi dima kuvinendera maana sivizowerere bao Daudi akivivula gonya akihala mdatawa kungwirira kitsola mawe madzi matsalu atuhenye muho akigangiza kitungani mwakwe na wera zagwirira tserwa bai akimudhana ye Mfilisiti ye Mfilisiti akendera kumsongerera hehi Daudi na ye mtsukulu wa ngao ya kwakwe wera ambereze bai Mfilisiti akimlola Daudi kula kitu hata lwayo akimuvudhia maana wera ni muhoho tu mtune kiza kwenye sura mbizo akimwamba Daudi unaona ni kuro hata unanijirira na mdata bai ye Mfilisiti akimlani Daudi kwa milunguye ye Mfilisiti akimwamba Daudi hedu nzo kuno kwangu nyama yo nindaipa unyama wa kubururuka na nyama atakani ndo Daudi akimwamba ye Mfilisiti unanjirira na mushu fumwa na muvi ela mimi nakuzirira na jina ra Bwana wa majeshi mlungu wa majeshi ga Israeli urigoga hukana vivi rero Bwana ndakwangiza mikononi mwangu nami ndakwalaga na nikutose kitso rero ndahala nyofu za majeshi ga Filisiti nizipe unyama wa kubururuka na nyama atakani ili urimwengu mzima manye kukala Israeli kuna mlungu kiza tuose mazi yokunzumanyika haha mandamanya Bwana kaokola wakuhumira musho edufumo maana viha si jehu ni ja Bwana na ndamwangiza ninwi mikononi mwehu vikara Mfilisiti roho kala nasongerera hehi ila mshambulie Daudi wakota malo kwenda upande wao mtata wa viha ila hehe naye achangeza mkono we kitungani mwakwe achamboza iwe mwenga akirangiza terwani mwakwe kunya kirisuha kwa ye Mfilisiti kwa kuhumira yoterwa raiweri kimpiga ye Mfilisiti ho kidhanguni na iweriro lichangira mumo kidhanguni na yakigwa na kwa bushu bai Daudi akimshinda yuyu yahu Mfilisiti kwa kuhumira terwa na iwe hata bila kuhumira mushu mkononi mwakwe wampiga ye Mfilisiti akimwalaga Daudi akikota malo achenda imaho kanda za ye Mfilisiti achamboza uo mshwaye Mfilisiti chowani mwake akimtosa kitwa akimwalaga kuzone ukale shujaa wa kwa wazalagu Filisiti osma kigalo kama kikwa cha kuchimbire vile ya atwa Israeli na Wajuda makirungarara makipiga lonzola viha na makabibiriso wa Filisiti mariho uya kula ku mainga ngano ya Filisiti Israeli maitekanyara kambi yao Daudi akihala chokisa cha Mfilisiti akiza nacho Yerusalemu na akihala za silahaze akizika hemani mwako akiamba Abuneri yuno mvulana ni mwana wa hani Abuneri akiamba hewe mtawali hero uyishisho mimi simanya bule baye mtawali akimwamba uza hedu mwanye kukala mvulana yuyu ni mwana wa hani Daudi roho uya tu kula kungola gania Goliathi Mfilisiti Abuneri wa muhala akimraha mbele za Sauli wakati huo Daudi wera achere aza gweracho kisa cha Mfilisiti bai Sauli akimze mvulana akiamba mwana wa hani we mtana Daudi akiamba mimi beni mwana wa Mhumikio Jese wa Bethlehemu